gwi muthenya wa ikumi kuuma arigitani kaunti ya Embu maigamiro nthi umuthi nimatwikire gwoca mathigi na kururungana makimenereria thirikari ya kaunti ya Embu niundu wa kurega kwigua na kumathingiria mabataro mao. Kuma tariki 4 mweri wa kanana to tariki 18 mweri wa 10, 3 months are down. There is no simple communication. Guti mundu mwariu uvaro arutia wera acio a contract. Arigitani aya nimerekerie mbunge ya kaunti marakara makiuga niyo gitumi kia marithi mao kureka kumakinyira ni undu wa kunyivia kigena kia urigitani kuma milioni 120 nginya milioni 40. Urenda kuma umuthi thirikari yarie uma yuge mbia ciao ka itwara gwako. Arigitani aya ni mathiete na mbere na kuruta ruvungiro wa wandikani rwa kaunti ni rwa kurega kwiga arigitani aria marutaga wira rungu rwa kandarathi muvangori wa aruti wira a gutura. Kuma tariki 4 mweri wa kanana to tariki 18 mweri wa 10, 3 months are down. There is no simple communication. Guti mundu mwariu uvaro arutia wira acio a contract. Kutharara kwa mautungata murigitani mathibitarire matiganite ni gutumurite rugari kuma miena itiganite na makiria kuma gwa ikundi cia gutetera ivoto cia kiumundu kaunti rino varia ivecanite mukano wa mathaa 24 kwi gavana Martin Wambora gukuraranirie na kwigucana na arigitani guturoguo ni magukorwo magitabania mururungano kaunti ng'ima. Ngikorwo nyaga Wambora na atongoriera twinao MCAs, our member of parliament, timwas action nimugutona stiritiri. Ni turavoya gavana wetu tafadhali ni turavoya ni ndwikiraria kiria kingi tondo na tutiramenya ni atia kurathie na no twende kumenya. Miario yao ni ragwatwo mburuni uria wa mbunge wa Kamukunji na Maninyaga uria ugite thirikari ya kaunti ni vate gwiciria mwikari wa Embu na njira ya mwanya niguo akorwo agikinyirwa ni utungata mugaciru wa urigitani. Governor Wambora, you are squarely responsible. You are our leader. You are the highest authority we have in Embu. We are your children. We've been looking upon you, but you have failed the people of Embu. You must pull up your socks. God will never forgive you for what you're doing. Kamore arigitani ya mena kavinda rigaka ni magatwika gucokinia wira nginya kavinda rikaria thirikari ya kaunti ya Embu gatwika ya kuthikiriria na kumavingiria mateta mao. Dennis Fundi, Kameme TV.